Chukuri ya St. Agnes Maregani okugwata ugeni kiriujukania bwa January intake buria bwitite na mbere. Interviews ni ciambiritie na igeta na mbere mwanka tariki 30 cia mweri jwa Disemba mwaka juu. Ntuku cionthe cia kiumia Monday mwanka Friday. Muciari ukireta mwana waku ukorirwa ni into B. Karam, pencil, report book ya aria mwana arathomaira, assessment number, birth certificate, assessment book, nkoroki ahana bonde bakaigwatira kanya gakuthoma computer. Ubichi cietu iruguragwa ntuku cionthe cia kiumia kwambiriria thaa 2 cia rukiri na ndagika 30 mwanka thaa 8 cia muthenya. Kumenya mantu nkoroki turiongere ubichine cietu kana turingire thimu gukurukira namba iji 0797 943 245 kana 0725 977 114. Muciari, rete mwana waku aigwatire kanya kurio. Anuiji no waranire no bichichia Meru TV na There FM okaiwa kore no ntobote okugweria kuma kire programu ire igwetaruone. Nandi no tume maoni jaku gukurokira email yetu eriani merutvcomplaintcenter@gmail.com. Kana turingire thimu gukurokira 0114 190 962. Meru TV, kionere mwanya. Chukuri ya St. Agnes Maregani okugwata ugeni kiriujukania bwa January intake buria bwitite na mbere. Interviews ni ciambiritie na igeta na mbere mwanka tariki 30 cia mweri jwa Disemba mwaka juu. Ntuku cionthe cia kiumia Monday mwanka Friday. Muciari ukireta mwana waku ukorirwa ni into B. Karam, pencil, report book ya aria mwana arathomaira, assessment number, birth certificate, assessment book, nkoroki ahana bonde bakaigwatira kanya gakuthoma computer. Ubichi cietu iruguragwa ntuku cionthe cia kiumia kwambiriria thaa 2 cia rukiri na ndagika 30 mwanka thaa 8 cia muthenya. Kumenya mantu nkoroki turiongere ubichine cietu kana turingire thimu gukurukira namba iji 0797 943 245 kana 0725 977 114. Muciari, rete mwana waku aigwatire kanya kurio. Kwa muletheria wa Meru TV ntukwekunitie na mbere boya iri Jumatatu ya tariki 30 mweri wa Disemba mwaka ni 2024 kankwatewe ni Clinton cia Meru TV muthenya mbita wa Tirimbabu na mubunge wa Siombunge Kiatigania East Mporo Abori na yanete ntukwekumunya kiri KWS kwejera njoira cithokirite miunda ya Karama na Mudhara Ward kethiracho akari bakoya watho njarene cio. Mwandiki wetu wa Nteto Andans Muturia wa Thirinja katuambiririe na ripoti ye. Karibu sana Mr. MP. Magoti simama mkubwa. Simama.
Emuge miake ya dae miakari bisawa. Emuge miake ya dae miakari bisawa. Ne mubunge wa ishumbunge katika nistim puraburu redrite kilungan tere mwanya cha ishumbunge ki kuidra ke watanira na karibawe kilichia dho mwanya Puraburi akiaria nitamicho ndi mudhara na eterongero kumenyera nyumo chekithaka kana kinde bres ntuko ekomenya kumba kwitha kithemi njugiri kwirikana kumba kwitha kithaki kia kariparondro karamana mudhara kwethira tebo na wite akethira kena watho bwa kariba ntere kumba kwitha kisheria njarene chio. Nataka kusema kwamba kama wewe hautazuia ndovu kuya kwa mazaba zetu, hizi ndovu zitakuwa kitoweo chakula yetu. Tuona bau? Tuona bau? Ake ya kwevira KWS director wa KWS mchoro kwa mno eza msakanga. Kama bwana Kanga wewe hautaweza kuzuia ndovu kuingia Tiani East, mimi nikiwa kiongozi MPO area, kwa sababu zinaharibu chakula yetu, kwa sababu inaua watu yetu, kwa sababu inachafua kila kitu. Hizi mandovu nimekupatia warning ya 14 days ya kwamba tutaanza kusivunja na itakuwa kitoweo. Na tupemelezani kama wanakana wapi? Mbona za tumerule na kana? Na kama yorenge no ndero mtu pote kwaria lakini yao nabo kwaria. Agita na mbere kwa rempo rabot nuwete kwa mekeli na nusure dhirite are mubunge wa shombunge katika nisti nombete kwethira kinia wamba bandevia kutatino tongori ba ukabere ba shombunge ki wanda ng'ombe ivo go ng'ombe sweta yembe tianyende yenda leta ndabire barabara ere wetwa kwangera dikerani kwangera karoya etanoria Masai Mwangamba taro 32 kilometers negra 42 kilometers negra maram avion le do security ng'ombe ndachokanda romba kidhore kindike ibaro pinga ndachokanda nikawa mundokie mwe mirongo mwanja chari kurutia antubatie area to na ba no bakale ng'ombe sieto amen ingomba kante komba loi ene mingoru antubato ngomba le tarakana honi loi antubato ya kabo butiani mporo abori na menderete bonene wala mbunge wa shombunge katika nisti ya wa shombukebebe kuma mwaka ngile 17 mwaka mwakene ngile 20 ikuroma gutethia karibatiania amana kwithira na arina mbecha chetrikare ende utebwa mbere kwithira kibatethia Mukristo mwende turenda mutongoria tena wikumia mutongoria wa kawaida mporo woleko ake akwetha no athanirwe tiania miaka 5 wale mwanio ngwe kuigurira kiu na kurera binginde kwenda kuweta na kuthukia antu na kurongwira antu betu na mantu irwa etu yao akathanike miaka 5 kwirinyo kwamba loi ala ure nengereni antu alaga kivu akiu nengereni nano kiu kirene nengereni negani kula kwenda loi vyo mbemvivye ukenda boloi kwa kwangu ndo bwana ntubeto ngapotevya kwa lazima kwa vivete vile Mudem puraburi na dhirite akira kabebea kireki dhronoke mwaka yo ngile 27 amweterete ya mubira iyokona nangwa ndo bwera 2027 neba mpronto abori na sokera renge achoka otevya na beto batigania east mbeche ambasare sende schools ile chakala mukono ntoborome na ogero chonda tambora na ruta ndo wana badome ochukuru amen nigere mpipi gomoleo na mpronto abori nechi kwa bakura mpronto abori nechi kwa bangakura mpronto abori ana project ikola kana na mpronto abori imto wanto kinyaga wa ui kinyaga wa koi kinyaga wa kara nombio akwe bonga topeto Kiripoti la Meru TV kumatia nembe tanda msumuturia
Wathirinja Tukirekana uturinga atarumwe ko mwanka kaunti ya Tharaka Nithi na ratongoria kaunti ubetete na mbere komeneria bonene ndukimbithi kwa watu amewate akiaria waziri wa toana na ntuba mawathe Beatrice Kathomi na rititembetwa kire thirikari kutira ndukimbithi bakureka kwa watu amewate. Mwandiki wetu wa Nteto Murimi wa Mbogo niwe na ribotie. Atongoria ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi no akabathiete na mbere kumeneria utekaji nyara burabu kuonekana guku Kenya. Ara Muriithi Gaturu MCA wa Karingani na waziri Beatrice Kathomi bonekanite kumeneria giuntu giki. Makoleto makiendelea ciana cietu gutekwa nyara kanenwe gwitwa abduction, especially njenzi metu na youth, na ne tugu condemn with the strongest word possible. Te wega mwana gukua na thirikari nireketie kuga tio iko abduct ciana na riu tukamaka muno no tukethwa thirikari ite awe na te gukwendelea tukona ciana cietu ire atikaini especially our youth. Ni mwene turi kagita kange ga kumenyera ciana cietu ni mwegwite riu ciana buria gugwikara especially Gen Z no akwa igotwika adapted. Bakiuga thirikari ni bati kurutha uchunkuni na gutigira bara bonthe baurite baguchokua. Na kila nkolomba ni thirikari nigerie kurutha kuhasten malutha investigation kenda tumenya wega ni mauma guteka ciana cietu na nituga ciana cietu ni icokwe micie na ni icokwe irimo tutikwenda gucekerwa ciana iria nkuo ni twenda ciana cietu inu iteketwe nyara cionthe ni icokwe na macokwe marimo turombereni ciana tumenyerereni ciana nayo thirikari imenyage nayo ni akumenyera ciana ti aguciukia ugu ne bunio ndirikanagia antu no ntuwirwa thirikari uria munene ni kumenyerera muntu wonthe nuntu gutwote na right. Kagita ni wagakuba kiuga kira mutongoria wa gisiasa na bati kwariria giuntu giki ara kinya bauritia atongoria ba gisiasa gutigaga kuthura wona barutwa magosa. Kogwa na president ana deputy anao abati kwegwa thaino tukiuragia ciana ire ikurari ni ithieko na ni kenda ciumba guchokwa hanoke gwete borichi gukia okagwa ni mwana inchi kana ni bondo gukia abati gutucokeria mwana no ntu ni wira wetwa antu maria ma investigataga ni ku mwana wetwa rathiire kwina level ya muntu kinyagia ya utongoria ukakorwa we in a position kana yani walala mienkole yaku ubote guteki ni positive criticism nenkomea ciana ino tikacie no mai no ne njira yake riu ya go express themselves nuntu amonto maria makona mateko makenia kana kuringa buria makona maria binyiririe nuntu kwaria uma thiini wa Kenya na nginya kaunti yetu imwana menge muno ne ireketie skulu ikalekia kosire ikulotha na ikethira itena wira riu nitugeria ni kuhelewa ati ciana ino kaire frustrated. Waziri Kathomi akiuria atongoria guchwira mbeu mbithe wira kurigiria mantu mama matikaumire kaire na nginya tio to nenkele twekanya gotongoria nitugerie gutumira resources ire tukunenkero kana ire gutukinyira kuthondekera youth ino nafasi cia wira nikenda le magatweka mbese na le frustration ino tukamanyiberia ukona yani na magetwaria ku mitandaoni na ugera menau magakora magetwaragia ina positive way koguo gunebu nenkero batongoria tafadhali wa mutongoria wonde and abetwe resources mama kaunti na kiti ya ngaf MP na kiti ya CDF na nkinya gavana na kena mbesa ile igoca Tharaka Nithi kaunti kwagu nkolomba tongoria monthe na Kenya yonthe tafadhali netugerie gutumira resources ile igoca njarani cietu kuthondekera youth metu twanya twawira nikenda ana makiaria ku mitandaoni magatwaragia wega matikaragia tu makuite nkolo ararutite mbito kinya kirimbe umbithe wana wegwiba kutheterwa gutiga gutumira mitandao na njire nthuku kankolomba youth metu no tucerie njira ile mbega cia go express our frustration tutikurumana na tutikuwishira antu maria mange mauntu maria mega te wega umuntu onde okona ni muntu ena family na ciana na mutumia te wega muntu uthiete mitandaoni ukethera ng'inu aku kana etho aku anotho ni mutongoria ukethera ri mwikire thandukuni that is not right. Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gĩa Chuka Igamba Ng'ombe Mbita Murimi wa Mbogo.
Murimi wa Mbogono ntubwa riboti na njira inkinyaneru na tuta na mbere na nteto sieto akari barabatura mutunye kana mwankene jaburi na Isiolo bana barabari ya nadhina ya byakorea bare na kiokenera nyuma ya sara kilemika na nte kubalika na byakorea kaitaka kadhionko mwandiki wetu wa nteto Gaki Mutegi nawe kira kirore. Gikundi gite kia thirikari na rieto TVT gitongoretwe Sara Kiremika na wenda nti ibari ongirite akariba mutunyi barabari mwankani wa Isiolo na Bore kubanenkera irio renjere ya gukungwira thigonko. Tuturi organization ireta wa TVT kana the Village Trust boto etano ntutubwitha ki empowerment yekuru ya youth na ya kinyanto babate wishomba towa this time katone muntu rote ona 20 ya kura mutu kenda rua chapati twamwa mutu wa chapati na akaria chapati yabangi bakiria na boigwa bo bakuwa boenga batwire ate kaire masuba amba baba ngambe beya baiya ngambe cio uti honorari no kagitania kunte ora no mokomereria matagete kia mubunge wekorwaga kaunti ya Meru kithurano kiyete na kuria tongoria ba Meru barabathuritwo na kura kurutira ntwira miankero tigarite no uri kukabwethia no uri kuwatubwetheria manto ya meya ya kuria antu bangite wikuria wewe wengwa woni ndwanagia kuma randa ambiriria kurita ngwe ne kundi kya TVT ni burankombo kuria mutungi nao nto utomba kuwa kethia atongeria baba ikuo bakubwethia bo boyaga batabwethia no nto kipindi kyo kitiathira baina miake ingele nambi na nusu bombe ndi kuona no nto nti baba ikuo bomba kuona nti bura uwere ndi utomatoka ukira ano kumenya bo iweru bombo bona inya nao nende ore kiuma bombo kuona na boibe yere beyo bwira bo baraba kwaria muntu wende oru nenene kana retene na ritire antungui na bo baraba kunekete no tethio bo boiba gucokeria ntenkatho cia mwanya muno twankanite batu twi mwankene jo Isiolo na Meru itwe turigairia mbiti itwe turigairia shipta tuteona guturikana naru lakini naru tukurikana tugucokia nkatho tuga asanti buthari mona inya ebira byangweria ikwethirwa ja naru thigonko kinya bara ndarokera kuringira kura rukire utebie mndona byo nandi oni ingwiritwe sana imwe koro tutaringira kinya kura na bara twaumarira kubaringira tega kwebio tuona byo kana beja batwira itu antu bakwa ni bwarokere kuringa mpio rukire rumeni nobi itoko werua muno imwe koro we yau owetwa nte weto mesesi gelemi toweretwe muno no ntobwa we totona twe muntu kurenga toromia tuthatia tondona gathati ngoretwe muno itothati tutona uma mutunyi gicigo mbunge kia Bore nkiripotera Meru TV nyokambita Gaki Mutegi. Bishop Gerald Kithure wa kanisa ya Methodist na trimanite na barabari ya mathokone kana makomando na ukuba mataro ya buraba omba kwebana na dawa cia kulebya ya ngulu na kinya kuria ciari bakarekeria na batura mathokone. Mwandiki wetu wa nteto kuma midio ya Igembe Mukirionkonda mwewe na ripoti tukwe narua intuko inene ira tuthuranirite kia gokino ntubwa ana barabari ya mathokone mianya kana basita makomando endene batirimanithetwa mune Bishop Gerald Kithure amwe ne kundike kumenyekana ta El Person Humanity kanisa ya Methodist ya Lare kenda kwaraniria nabo na kuba mataro ukonio thuku botumera nguluira batumaira na kinya kuba kweria kwaria nabo kenda kuba sense muturire yo kwenda uburikania mandu ya kunywa kintu kiki yonto bangi ukucia muthoto yumwe wayukucia wacoko atoria yukirira muthoto yu yuria kiongo ntuko 28 28 days nende ukaendelea kunywa ibo nto uwire wengwa na kanwa iwakua ukaendelea kunywa no tunende yukaria 28 days ukuche yongele bura ukuche yongele mwanganenderera kiongo kikathuka uthuke kana gake akunywa nyamweu tuita mongoro kana ngamu kare menywa miaka less than 20 years
after 20 years kana kau katethura kai moyo no nto mauri yako organs ciako cia mwiri icia etheru igintu kiu. It means soon tuketha twina barriers inyinge muno na itukwanjiria kurealize mantu yau no ntukiawita ndene ya town ukauria kinyaba akoro twana tukoro kana family kana bara batura town itare nene bara banjiririe kunyonga bombo kuri obethira kukucia mungoro turekana nae tonto wanyu mungoro utetura nthi nkurukia miaka 20 nanga kiao kia murungu kia kuingira nao atura itukiteka ntekumenya ntekwenda kuwa kinyora muntu ethaira ngembievu na bwenda bojokia bara kuruke babwe bara bana miaka ukuluke kwenda kinya miaka 20 ukonora bethaira bakari na tutekwenda bukaroriko ne uchione tora tutigane acho ichiae ichio theri so ketha tukwirwa kwina kithomo ituije tuchwe kithomo ketha tukwirwa no uthithia kosi ija wone kanya kau tonto gwa gwikio mwathani ombere na kindene ku kwowo wakinyangia gitithia ngugi gaitene kawende aseri ne bakoro kinya babera sikuretana bakwe nabo kena babera maudho kwinto biba utumera na kinya babamenyera bari amesi ende batature mathokone aciari eyereni twana tutume tauni kana tatu kwendobera ke eyereni twana tutume tauni tuchokwe na baraba na kinya twana twa sisters twa brothers na wena strength ya gombo kamenyera eyo moyokerio mutethie omba gwetha no atethia mucio uyu akuruyu omba gwetha no ka chibwe toroyo omba gwetha no ka MP royo omba gwetha no ka bishop ya woni tugaya mesike enda tumenya aciari bara ni onto batweta atia atukuthomethia no gethera wende atakuthoma na muciari waku no kumenya no akurire uku na karamu no eta skuru na muciari urate kwenda kuthomethia ofisi yakwa iri araura tukabangana na area managers na nyumba 10 nigenda mugomba gutetheka bamenye marieto yenu aciari benu na tumenye bwatetheka mwaka wetu yurari yo kuendeleza mantu yana ba na ito party na kundika sonso na ito party na kundika zoe barabetha baina mubango yo kuriability twana ke report ra Meru TV kuma kanisani ya Methodist Lare Beta Mukiri Onkonja na riboti ni tukinyithia muthiayo anteto cietu kadho cia mwanya kiri mwerekerio kwa kinyandomiano na kiri barabonde bombo kinyanithia anteto cia Meru TV muthenya ngakondera kaita kadhongi kayuri ni tharimo bia murungu mweninya beta wa Tirimbabu